Imaynaya runamasiy ujkusi watejmanta tinkuy sapa ujnikichihwan. Kunandia devoción matutina niwanchis purahpis kankuna yanapakuychih nispa. Chaypaqtaq munasqa kuyamasi invitayki kicharinaykita. Machus Diospaq qillqasqanpi kasan kay libro Gálatas nisqa chantapis soqtayuq iskay chihllasqan niwanchih hajinata. Purahmanta yanapakuychih ima. Llakiypipis rikurispaqa ahinamanta Cristo leyninta hunt'anaykichikpaq. Kaypi apóstol Pablo parlasarqa tukuy creyente kunata purahpis yanapakunankupaq kuyanakunankupaq. Chaypitaq munasqa kuyamasi repararqa payqa imaynata wakin judíos Diospaq wawasnin paykuna riqsirqanku Diosta. Hinataq paykunaqa qayllakurqanku anchatataq paykunaq leykunasninkuman. Chayrayku nirqanku o riqsisqas karqanku legalistas hina. Porque además nisunman chunka mandamientosmanta paykunaqa leykunasninkuta haych'ayta munarqanku chantapis haych'achiy munarqanku wakin runasta. Ajinata niwanchik paykunaqa apóstol Pablo cuidado kankuna cristianos hina chaypi urmasawachikta porque legalista kayqa haych'anchik munasqanchikta chayqa mana rikuchiwanchikchu huchanchikta pero Diospaq munayninqa yanapachiwanchik kuyachiwanchik runa masinchikta maypiqan kasayki munasqa kuyamasi chay legalista yanpichu o tal vez Diospaq yanninpichu. Kunandia purahninchikta Diosninchik waqllakapuwanchik llanninpi noqanchik tarikunata icharis chaywan kunandia noqanchik kawsarikuspa kana k'aya watejmanta suyasayki.